they say the holy water's watered down. Bantu mwajyaga mushaka aho mwagurira ibikoresho bya elektroniki bya originali bazaniye igisubizo nta handi mugane Unique Nzai Limited. Zigezweho dekoderi, visa kanari, DSTV, firigo zose, amagare ya siporo, ay'abana n'ay'abantu bakuru, za smartphone, ibikoresho byo muri salo, nka se hafi y'amahuriro y'imihanda utafite. Unique Nzai Limited murayisanga mu mujyi wa Nyagatare hafi y'amahuriro y'imihanda uzamuka muri gare n'umanuka ujya kuri East Africa University. Ku bindi bisobanuro mwavunyisha kuri 0789 16 78 09. JP Technology Computer Limited niyo gisubizo kimwe rukumbi ku bikoresho by'ikoranabuhanga. Aba wifuza guhera kuri terabyte 2 kugeza kuri mudasobwa za laptop ndetse na desktop, ama keyboard, ama mouse, VGA cable, network cable, ndetse tugufite abatekinisiye b'inzobere babizi aho ugeza computer yawe urwaye bakayisi. Ushobora no kuduhamagara kuri 0788 90 25 58. Muri Felician Auto Spare Part tubafitiye ibikoresho by'ubwoko bwose cyane cyane ku modoka zizwi nka Hyundai cyangwa se imodoka z'amakia. Akarusho nuko kubadutumye ibikoresho mu gihe cy'ukwezi kumwe biba bigushyitseho, ndetse n'abandi bagurisha cyangwa bakagura imodoka z'ubwoko bwose twabatekerejeho. Waba ufite ikibazo cy'BS, aho ntabwo nibagiwe kukubwira ko iyo uguze PS muri Felician Auto Spare Part tugufitiye igaraje ry'icyitegererezo ari ryo bita Two System Auto Korea Garage. Kandi akarusho iyo uguze PS tuguhereza garanti. Felician Auto Spare Part igisubizo kuri mwebwe mufite imodoka zananiranye. Yewan bimeze bite? Yo gace cyane, sinzi impamvu wagira ngo wagiye gushya kuko Sabani filmu nabateguye ni benshi kuko kugira ngo ubone filmu kunari y'ubwenge ujye ubanzira abantu bayiteguye. Yama kampani yose Transparency Media bimeze bite? None wagahita kubitaho umuyitinzi wagiye ngo kugasobanura. Yo Converge Entertainment Group ni benshi cyane bagutegure kandi basanzwe babizwiho gutegura ibintu byiza gusa. Umbrellic Entertainment baracyaza. Yo bimeze biti karacyatangira, ntago turamenya ngo kiswe gwiki. Lone Reproductions abo nabagiye bategura filime yacu buriya kugira ngo ubone ukuntu filime ziba zidasanzwe tubanze urebe ngo ni bande bayiteguye. Skipstone Production bimeze biti rebe. Scoff Entertainment namo mutabibagiwe kuko buriya nitwebwe dutuma zino filime zirebwa muri Afrika hose. Focus Fox nabo nabagateguye bimeze bite? Mambo vipi ngiye kubereka filime warakunze sisu kandi reka gucike. Dutangire hakuno muri Texas 1948 mu gace kitwaga ngo Lelando cyangwa se Londo. Yo dutangire hakuno bimeze biti. Nari nyifata ku mazi. Papa umeze neza? Igniter. Barakwereka papa ari hano? Okay. Just stop what you're doing and let me look at it. Okay, beretse ibyo uri gukora naje nyirebe. Bya bintu bacana birapfuye nyine bacanisha bimeze nk'amashyiga za gaze. Papa ari hakuno? Nta mukobwa gukina filime nyinshi bimeze biti. Filime y'Ikiwani barani ngubwira ngo filime ni nziza bari nziza koko. Barakwereka papa ari hano. Hari imodoka yagiye kubona boniraje ndetse zamo abantu b'abasore. Rebe avayo basore bavayo babyimbye. Owe ni bite biteze? Owe nagendera mu kagari ni papa. Evening, Clyde. Clyde umugoroba mwiza. We just closed up. Kuri twafunze
Yeah, I know. Yego ndabizi mwe mwafu. Business call. N'utuntu duke cyane ngiye kuvuga twa business. Murabizi neza ko uduparitse twacu turibuze kwagera mu gitondo. You'd be at the brewery the usual time. Ndakeka narinde kukubaza niba washobora kuba uri ku ruganda rw'inzoga brewery kugihe. Well, I'll be there. Ntabwo turaza kuba duhari. Well, spread the word. Lena, look, I know your heart isn't into this. Ndabizi ko umutima utari muri ibi ngibi, utekereza ko tugukoresha akazi kabi gasebetse. So, if you want to forego your civil duties for ushaka kureka tomorrow night, inshingano zawe z'ubusivile bwa hano ejo nijoro, I will grant you a free pass. nakwemera rwose nkagwereza ububasha bwo kuzireka. Bisa naho hano ari ibintu bakora ngo ni inshingano z'ubusivile. Take you back to my place. Gutwara iwanjye ahantu hanjye. Then enjoy some time together. Tugasangira hanyuma njye nawe tukaza kuba turi kuka. Twishimiye igihe cyacu. Abasore dutangiranye hakuno. Urabizi? You and I are going to end up together. Njye nawe n'ubundi bizarangira turi kumwe. Whether you like it or not. Wabikunda cyangwa se wabyanga Clyde. Muzari kureba imbere ya muzehe cyaje gutereta umwana we. Reka ngusabe nkugiriye impuhwe. Take your hands off my daughter. Vana ibiganza bye ku mwana wanjye. Ibyo. Namabandi yo mu gace. I am being disrespectful. Birasa naho wagira ngo ndi kubahuka. Sibyo? My apologies. Mutubabarire cyane. Ah, hell. Kuzima. Owen. Ariko urabizi Owen. I cross the line sometimes. Bra rimwe na rimwe njya nca ku murongo nkarenga umurongo. Guess I gotta learn to be a little more disciplined. Nakeka ngiye kuziga. Kuzajya nitwara neza. I think we both know that. Ariko nakeka ibyo twese tubizi. Sibyo? Wait. Turabizi. Isunika umusaza ufite agatebe. Papa. Look, I shouldn't have done that. Umusaza uri mu kagare cyamusunitse gutyo. Let's go. Reka tugende. Hebe! Bimeze bite? Bari baje kuvuga ngo ibikoresho byabo ngo bizagera ku mwana ejo bundi, ndetse n'umukobwa agomba kuba ari aho bakorera ibiyobyabwenge cyangwa se bakorera inzoga. Ni baruhise ngo ni ku ruganda rw'inzoga. Barakwereka umukobwa yahise azakuno. Brian. You said you'd send an angel. Wavuze ko uzohereza marayika. If there was ever a time. Niba hari igihe cyanyacyo cyo kohereza marayika. It's now. Ni iki ngiki ni nona. Hari uwapfuye. Bimeze bite? Karacyatangira baguteguriye ni benshi. Sabani Films present Transparency Media Production n'abandi benshi cyane guturuka mu Burundi. Yo. DJ T1 ku musaga wa gatatu muri One Studio. Bimeze bite? Yo, turacyatangira nababwiye ngo ubundi yo nababwiye ngo filime ni nziza mujye mumenya ngo ubwo filime bari nziza nyine tu. Kuko ninge rwandiko usanga bamwe bari kwibaza batese ni AI akora tese. Yeah, bimeze bite? Barakwereka sasa ari umusaza uri kuza cyangwa se umuntu uri gufata wafashe umuhanda utarangira. Niba abantu usanga gutegera ari nyine na amafaranga hari. Ari kuvayo. Yeah, bimeze bite? Karacyatangira ubundi zino filime bisaba ngo banze ukora imirimo wisoze kugira ngo banze uze kugira gute uze kureba twa filime tw'ubwenge. Wavagayo bisa naho ari kure cyane, ni kwa kuntu bagufotora uri kure cyane. Twategereje kazaza ndetse uko niko filime yabayise bayise ngo ni Hellfire cyangwa se kuzimu kwaka. Uri kugenda aca mu misozi no mu bibaya ahari inzira naho zitari hose. Abagutegure nabo ngabo. Yo, bimeze bite? DJ Sarika Business Studio Ngozi, isoko rikuru turakwemera cyane nawe. Bebe DJ Nujidari cyangwa se DJ Jesh Giswahire aho hepfo yo ku musigiti nawe turakwemera. Filime iracyatangira. Jya uva banyita Skove natwika kandi kwimanukira byo nabaye mbiretse nabaye mbihagaritse. Turamenya ngo tuba tugiye. Cyonzi nuko mbica bigacika hanza. Umusaza wo kugira ngo azakwishyura amafaranga agura akantu k'akayoga ubundi agafata inzira. Umuhanda muremure cyane. Ariko vayo warakunze sisu iyi ni gucika.
garukira ko rebe kwereka umusaza twabonye wavuye kure cyane yajako gura mwiza Afternoon. Gura mwiza. Been walking for quite a while. Kind of hungry. Nahoze ngenda umuhanda muremure ariko I'm strapped. ndashonje ndumva ariko nta n'amafaranga mfite. Handy. I thought if you had any jobs. Usa ndashoboye cyane amuze ufite akazi ko gukora. For meal. Wapfasha nkagakoranya mukanga buryo. Uri umuveterasi cyane. On the house. That's very kind of you. Byaba ari byiza kabisa ufite ibiryo. I just as soon earn my meal. Gusa ngiye nsanzwe nkorera ibiryo byanjye ntago bajya bampa ibiryo by'ubuntu. Not a handout. It's a gift. Ntabwo ari ibintu mugiye kuguhereza n'ibyo ngiye kugwa nka gift. I understand. Ndabyumva. All to send to you, I'll do the work. Byose biko bivuze kuri wowe ndaza gukora akazi. I got a broken shot. Mfite hano akantu kakabati kame. I'd have fixed it myself, but waza ntago nakifasha kuko amaso yanjye ntabwo ameze neza. Yeah, well. Okay. That doesn't look like it'll be a problem. Birasa naho wagira ngo si ikibazo. Deal. The deal. Vernon. Nitwa Vernon. Vernon? Nta kibazo Vernon. Umusaza ari ku rugendo kuza kuri no agasaba akavuga ati niba ufite imirimo reka ngukorere hanyuma umereze ibiryo n'iryo nta kibazo. That's right. Kuri restaurant. Uri guca? Be my recommendation. Byakaba ari ikintu nakwifuriza nanjye nakubwira gukora. Why is that? Kubera icyo wanyifuriza kugira. Sliders. Hano ntabwo ari ahantu heza cyane ku bantu babimukira. I suggest you head further north. Nakifuje yuko wakagiye rwose ukajya amajyaruguru. Icyo nakubwiye. Kubera icyo amajyaruguru. Cyangwa se amajyepfo. Just anywhere but here. Ariho hose wajya ariko atari ahangaha kuko hano ntabwo ari heza. Fata inzira niba uje hano gutura hano ntabwo bishoboka ko sa ahantu heza abimukira. Ko muzehe bamubwiye komeza kwikora utuntu twe. Saza vayo. Kuza kurya no kubanza hano ugakora udafite amafaranga niko muzehe yaza asaba bamuye serivisi. Yo, barakwereka mu gace. Muri leta zumwe za Amerika buri gace kaba gafite sherifu waho. Modoka ya sherifu mu gace. Ruwaje. Wally. Barakwereka sasa sherifu yaje hako. Iki nagufasha sherifu? Here. He's just past. Yagukine nyinshi cyane. Is that right? What can I do for you today? Iki nagufasha? So who do we have here? What dufite hano nini? Passing through. Ari gutambuka. Is that right? Gomera muze gukine nyinshi mwita Dorfe. Dorfe Round Grain. Well. Okay. Good afternoon. Mugoroba mwiza. Afternoon. Cyane mugoroba mwiza. So Vernon tells me you're true. Abwiye ko nguri gutambuka wiciraho gusa uri umugenzi. I haven't decided yet. Ntabwo nabihitamo. Fata kumbunda birabe bivuze ko nyine. Okay. Let me decide for you. Reka sasa niba tarahitamo reka ngiye nguhitiremo. Outsiders. Twe ntabwo tujya twita ku bantu babimukira hakurino. Reka rukagigacu. Shut that meal. Ubwo icyo nshaka no kugira ngo tusoze ibyo kurya. Find your way out around. Tushaka inzira yawe uve muri rondo. Mu gace kacu. Ibyo. Sava. Ask you sheriff of my break. Sheriff reka ngubaze hari itegeko naba ndi kwica. Saza arareba kano gace ngo nakajya kagira neza abantu babimukira. Special forces. Bisa na wagira ngo wahoze special forces. Because you're what veteran don't mean you get this. Kuba bisobanuye kuba uri umuvetera. Ntabwo bisobanuye ko twebwe tugira ukuntu twibitaho neza abantu baba vetera hano. Sibyo? Mzee. Tap for you, my friend. You have a good trip now. Ayo ndakwishyurira ayo waririye yose ite wigendera. Byose bishyira Vernon cyane. Ibaze kugira ngo sheriff aza kubwira ati hano ntabwo dukunda abantu babimukira numara kurya nanishyura we wigendera witucangamo. Bimeze biti. No musaza muri kona bamwita Stefan Lang nawe ni umuhitinzi cyane. Barakwereka ruwaje hakuno. Rebe. Hey Dad. Bite papa. Yeah. Yeah. Just heading out to the brewery. I want to see if you needed anything. Giye kujya ku ruganda sinzi niba ari ikintu kinini. We nta kibazo amaso yawe n'amatwi bikomeza bifunga. See you later. Tuze kubonana. Clyde twabonye atangira ajya gutereta abana b'abandi ndetse agakubita n'umusaza. Bimeze biti. Mambo vipi? Yeah. Karacyatangira.
hano hari umusaza wabivuye yambariye dukoti ni nka Skove buri iteka mba nambaye dukoti yo ni gusobanura niyo mpamvu zino filime zanjye mubona zirimo icyubahiro cyinshi cyane hari ikamyo yavagayo karacyatangira ikamyo runini cyane vayo twumvise ngo ni ku ruganda ndetse ngo ibikoresho ngo biraza kuhagera baze gupakurura twabonye bajya guhamagara wa mukobwa bise ngo ni Rena amazina y'anyakuru yamwita Scott ya Thompson bebe byatinze abaturage bano sasa bakora akazi n'imbunda zihari kurizo cingano zabo zo kumusivire hakuno mu gace na sherifa ugera muri mushyashya bagahita bakubwira bati hano hantu ushatse wahagenda ko nta mutekano hafite n'ibyo ari gukoresha hano turabyisha ariko itucangamo bafite ko biyobera ahantu habo byamamara bisa Randa Vayan Jeremiah wants to have a word with you. Jeremy aragushaka ko muvugana mugabo wanjye mugiye kumukorera biki Get in. Vayo bebe Let's go. Katugende subira kazi Come on. Bebe bafatiraho ngo umushaka niwe bita Jeremiah cyangwa se Jeremy barakwereka muzehe wa musaza twabonye muri karitsiye nakubwiye ngo arakunze filime bita Sisu kandi nikagucike muzehe yavuyeyo avuye kurya ageze hano abona haranditse ngo Rondo hoteli akamoteri kari hakuno avayo bari kwisomera iki ni ibinyamakuru hano kuri reception zari kwitembera yigendera ciye mu gace Hello. Bite. I'd like a room for the night. Icyumba kimwe cy'ijoro nakifuza. We're a little ko twujuje ibyumba sebe. Baraka kanya. I'd like a room for the night. Ko nshaka icyumba rino joro nangahe. Wamfashije ukareka kumbeshya. It'd be $20 a night. 20 y'amadolari. Save a room for. Okay, usesevingire icyumba. Daje. Nta mafaranga afite twabonye. Buze. Ari mu gace hakuno. Kuno bari kumureba bagahita urara amusuzugura ambwira ati nta cyumba gihari. Hari ukuntu nyine ubusaka uburyo ujya no kuri hotel bakabwira ati ibyumba byuzuye kandi bihari. Barakwereka uyu bamuzanye hakuno. Rumwe mu bakozi. Bavayo. Ihugure akadomo net akadomo rwa. Bagana 3 yakugeza kuri 5 uragenda ugakina nako ukabazwa gusa n'utubazo 3. Randall the scandal. Mr. Winterfried, Randall the scandal. What have I done? I think you. Bicakoze natekereza biza. Ba musaza twabonye uyobe. I don't know what babarara. you're talking about. Ibyo muri kuvuga nago mbizi. Under rule of our relationship. Wishe itegeko ry'ibanze cyane ry'umubano wacu je namwe. I received a call this morning from our Attorney General. Umushinjacyaha mukuru wacu yamamagaye. Said his office had been receiving. Avuga ko ngo office ye imaze igihe yakira. Unsettling news about our. Wa makuru ajyanye ngo n'ibikorwa byacu dukora. Make this easy on yourself. Bino bireka tubyoroshye ku bwawe. Yes, it's true. Yego nukuri narahamagaye. But my wife. Ariko umugore wanjye Viviane. So scared. Yari afite ubwoba. Begged me to call. Aransaba ngo mamagare. And every great man is a woman. Kiza cyane buri mugabo wese ukomeye nyuma yaba ari umugore. But blood on her hand. Afite amaraso mu biganza bye. Regardless of who made you do it. Tutitaye ku batumye ubikora. The actions were your own. Ibikorwa ni ibyawe kandi ntabwo twabite. Phil. Babare rwose. I promise it won't happen again. Ntabwo bizongera kubaho. Attended. Tuye dukoresha akaboko kw'ibumoso cyangwa k'iburyo. Akiburyo. Bakumavuna k'ibumoso. Remember this. Je wibuka ibi. Uko bakora. Ni mu gace bakora ibintu bijyanye n'ibikorwa byabo gusa twabonye ngo bacuruza amayoga n'iki barakwereka sasa umusaza yaje hakuno mu gitondo za filime z'abahitinze kwereka zavayo ifunguye hakuno
Guest. Tubonye umushyitsi. Afternoon. Ugura mwiza. What can I do for you? Iki twakorera? I'm passing through. I thought Ndi gucaho. night. Ariko ndakeka na Put on cash. gira nk'ahantu mari joro ariko mfite amafaranga makeya. So I thought if you got any odd jobs need doing. Yamwe mufite akazi gasabwa gukora. Ndakeka nabafasha. Just looking at a day's pay, then I'll move on. Na amafaranga makeya gukwishyura nkeneye hanyuma ngakomeza. Where you headed? Kujyayo. Where in particular? Hariho hose ntaho ndi kugana. Nomada. Sorry. Nomad. No. Oh. Nta kibazo. Niba no kumupira. My son-in-law was special forces. Uwo mnashingiye umukobwa wanjye yahoze ari special force nawe. Sergeant. Yari sergeant. He lost his life in combat. Yararwanaga buri buzima bwe buragenda. Cyangwa se yaburi mu buzima bwe mu ntambara. You know anything about opiate matters? Hari ibintu waba uzi ku bijyanye n'amashyiga cyane. Cyane ndabyizera. Here deal me fits. Reba niba byamfasha. Kankemurire. Deal. Okay. Hayes. Nitwa Owen Hayes. Owen. Lead the way. Okay, nta kinyobera. Nyoba. Zakuno buzehe ari kwicara muri quartier nta mafaranga afite kandi agomba kurya no kubaho no kugira harara. Umukobwa vaye bite bebe. Lena. Ayo no mukobwa nyuma ngwiterena. Twabonye bano bantu arabarajya bajya batera. You know I didn't even get your name. Ariko nago nigeze menye ko witwa. What was it you called me? Arya wanyise ngwiki. Nomada. That'll do. Okay, nuko. Hi. Nuko nitwa bite. Let's talk. Katuvugane umuntu utagira izina. Zina gira ni nameless. Ababwira ati witwa nde arya wanyise ngwiki duhuye. Papa arakora biki? N'umugabo akina bufasha. Kandi natwe turabukeneye. And if he can fix our oven, I'm gonna keep. Niba ari ikintu yadukorera hariya rirashyiga karikora neza akeka twamwishyura amafaranga make cyangwa tukamugumana. There's a lot he can do. Ibyinshi yadukorera. Know anything about him? Ntabwo tugize ikintu na kimwe tumuzi. What if he's dangerous? Aba yari umuntu mubi. Ntabwo ari mubi. The first sign of danger in his ass is out here. Ikimenyetso cy'ukuri kumubona hariya kigaragara. Ndagusezeranya ntabwo ari mubi. This is a bad idea. Bino ni igitekerezo cy'ipapa. He is gonna be trouble. Agiye kutubera ibyago bihambaye cyane. Reka ngubwize ukuri. If you don't feel safe, you just keep your distance. Niba mvuta ameze neza wowe umugume kure nta kibazo. Oh, I will. Okay, nta kibazo. Papa bari kumwe n'umukobwa we bibera hano hari abajya babatera bakabwira ati muzaze ku kazi mukora ibintu bijyanye n'inshingano z'ubusivile. Umusaza yaciye wari kwikora amafaranga ndetse ari gukora akazi kari kose bakamwishyura. Bimeze biti mambo vipi bahise ngwiki Hellfire cyangwa se ukuzimu kwa kumure yaje gukora ya mashyiga. Murayazi cyane murabindusha. Iyo shaka ujya muri Unique Nzai Limited Nyagatare baba yafite. Cyangwa se ukabahamagara kuri 078 91 889. Baba bafite buri kimwe. Barakwereka umusaza arakuyafasha kirariye. Kura amasuku iki n'iki byose. Barategura. Ibaba nyine ataza ngakubwire ngo mereza. Niko abantu babasabiriza bakakwiye gukora. Sibyo? Cyane uvuga ati imirimo iri hehe ngo mereze ko bikoranye nta muntu wakwima imirimo. Ufite amafaranga. Kuraza afite amaboko yombi utekereza neza mwadufashije. Urebe uwe komeza kureba eze bite yo mu myaka ya za kera ntibyatinze nabavuyeyo. Clyde za 48. Owen. Well now. None. Who in the hell do we have here? Icyane dufite hakuno. This is Nomada. Uraitwa Nomada. Nomada? Nomada. What in the hell kind of name is Nomada? Icyo kizina cya Nomada ni iki? Nicyo bamuhimbye bageza ko. Helping me out with a few things. Ari kumfasha utuntu dukeya ndetse ari kugenda ntago atinda. Is he now? Iko imeze? So. Nomada. What the hell brings you all the way out here? Icyakuzanye hakuno. Like the man said. Kuko umugabo bivuze ndiye ndi gutambuka. He's here for a day. Ari hano ku munsi umwe ari kudufasha utatuzi dukeya. Who says?
There's so many things I can't do in this chair. The man's handy. Fixed the oven. Just for the day. I think it's best you be on your way. Should you join us for a drink, Lana? Clyde. Please. Oh, come on. I just want to talk to you. Just a little. I don't think so. Okay. Oh, Lena. One last thing. You like being told no. Sasa uno musore ajya akunda kuzana gutereta uno mukobwa ndetse bisa namukunda ndetse ngo bajya no kubakorera iki imirimo ngo y'abasivili bisa no bimbabariza imitima n'ibyumviro byanjye kubwo ari igendera oya rero ze byatinze n'ijoro kubwo nawe ntabwo yizeye no musaza oya nakibazo nagize byinshi bihagije Muze amazina nyakuri bamwita Stefan Lang yagukineye yicwa ku mugere n'igipfunsi araruzito. Invite me to sit down with you. Ngakoze cyane kuntumira ngo nze dusangira. Tukaba twaje gusangira ariko mumbwire. Those men who came by here today. Bara abagabo baje no mutsi ni bandi. Those games. Bara sasa n'abasore beho bita ngo ni Whitefield. Whitefield sorry. My Whitfield. Ndetse uwo ngo yitwa Jeremy Whitefield. He owns this town and everybody in it. Afite unamuji wose ndetse afite na buri wese urimo. A little smart ass kid, that's Clyde. Akara gatafari kawe bakita Clyde. Share my son. Kakabara umwana wako. Wiwe. He's the one who's taken a particular liking to you, Lena. Niwe muntu twabonye sana wagira ngo ari kugukunda Lena. Feeling is not mutual. Cyane ariko ngiye nago mukunda. Something we've been dealing with for a while. Tumaze igihe kine turubirwanya nabyo. And I can take care of myself. Ndakekanye nakita. Excuse me. Kambe nigendeye. Kobwa ngo nagashaka kuguma hafi y'uno musaza. I gotta tell you. I don't like it here. I don't feel safe for me and I don't. Because I can't. yaje gukora amafaranga kujyana ari buze kurara no mata this is for you. Ana amafaranga yawe. Thank you. You do good work. Wakoze ukora akazi neza. Thank you. But the thing is we're in a precarious situation. Ibintu turimo ni situation ziyambaye cyane. You're being here kuburi hano actually makes things worse. Tuma ibintu bibi cyane kurushaho. So I'm asking. Gore kintu ngiye kugusaba kibanze. Don't come back. Utazigera ugaruka. It's nothing personal. It's just. Nta birenze bitu biraho ngaho. We nta kibazo nabyumva. Thanks again. Urakoze. Sari igendera. Twifitiye ibibazo hano utazaza ugateza ibibazo byinshi cyane igendere. Usaza pakira utuntu twe. Turi muri Amerika Texas. Abita ngo London. Sorry. London. Garuka kuri hoteli. Bakura abayasinzira mu bipapuro kera nago babaga bafite za computer kireka hoje ba JP technology computer limited bazi bikigari babaga bari gusoma ibinyamakuru muri kera bakono $20 makumyabiri. Take that room now. Cyumba kimwe upstairs on the left. Reba hara hejuru kasibo moso. Do you need any towels? Wabukeneye se amashuka ne n'amashumbi na amadorata atanu kukira byakuraga $5. Madorata. Akoze. Yuguye kuna mureba ari kumureba kati iki kintu kiratugirira nabi pe. Bundi ya ngureka ticombe kiri. Nakwereka sasa kuri rwa Ruganda n'ibitengo ni ku Ruganda urw'inzoga nta kintu cyakore gusibye bya kokayine ndetse babikoramo n'abaturage basanzwe baza kwakora.
batuye muri ako gace ka London ndetse babikura hano hari ba bene mu mbere nanga barakaye cyane. Yo bimeze bite? Keneye serivisi yihuse cyane mu kwamamaza kuri filime zacu, twandikire kuri 0785532021. Buriya iyo nimero iyo ufite business ukabona ifite muri telefone yawe ikibitekereza, ubu maze gutekereza neza cyane. Yo uko bari mu rumogi muri kano gace ndetse n'imvura iri kugwa, uzeho we yakodesheje icyumba cya hoteli mu mugenzi ndetse ari kwibuka ibyabaye. Twumvise ngo ni umuvetera. Ho rebe bimeze bite? Rebe fire. Ho zari kwibuka byinshi yaciyemo. Kurikire filime witonze. Ni umusaza do ho nuko bamurashe, yararashwe n'umusaza turi kubona. Afite amasasu mu gituza, amasasu menshi cyane. Rebe bimeze bite? Yatinze aza kuryama. Buriya mujye mutinya bari matanga basirikare. Afite n'utuntu tw'udutabo. Byuka. Twigarukira hakuno ntibyatinze kwa kundi bucya mu gitondo cya kare nyine tu. Sheriff Efere hakuno bari kwisomera iki n'iki. Mu myaka ya za kera wasangaga baragukubisa agace wenyine wishyuza imisoro ugategeka ufunga abantu bafungura wica ugakiza. Barakwereka hano imvura yangije, ntabwo imvura nyinshi. Ndakeka turi buze gukenera urwego ze Munyana hari akazi kenshi kandi akeneye amafaranga no kwirirwa muri kano gace. Morning. Gitondo cyiza. Saza nirukanye akaba agarutse kandi akaba yaduteza ibyago. Jo Damn place is falling apart, Lena. hano ari gusenyuka rero. Ndakeka dufite n'umugabo kugira ngo abidukore. Ask him for it one more day. It is a mistake. I'll take it, okay? I can make them understand. You saw what they did to Randall, Daddy. Wabonye ibyo bakoreye Randall, papa. I don't want you to get hurt. Ntabwo nshaka kubabara. You're putting our welfare into the hands of a stranger. Uri gufata ubuzima bwacu ukabushyira mu biganza by'umuntu utazi. It's not worth it. Sibira bikwiye. You listen to me, Lena. Imva neza rero. I'm willing to take that chance. Kiyo ndifuza kuba nafata amahirwe. To what end? Bikarangira bite? Saza kurino bisa na wagira ngo kano gace na gace nyine katajya kavogerwa rimo abantu ba. You know that looks really. No biragaragara neza cyane. Enough anyway. Kabisa biragaragara neza cyane bihagije. There's a lot of stuff that can be done around here. Hari ibintu byinshi wadufasha. Am I sticking around? Ndakeka niba icyo wahaguma nacyo. I can give you a day or two. Naguhereza umunsi umwe cyangwa se ibiri. Rebe. Why are you still here, Nomada? Kuki ukiri hano Nomada? I asked you to leave. Nagusabye ngo ugende. Father's a good man. Papa ni umugabo mwiza. Helping him out, huh? Kumufasha nta kindi. I'll be gone soon enough. Humura ndaza kugenda vuba. Ndagusezeranya. Rebe. Afternoon, Lena. Gura mwiza Lena. Babago bavayo, bacried. Uziye havayo. Kandi bari bavuze ngo araza kugenda. Lena, you might tell me what. Lena ariko wambwira ikintu nyine imbwa igikora hano.
He's fixing a few more things right here, Clyde. Hari utuntu duke ari kudukora Clyde. This is falling apart. Kano gace kacu kari kuba hano hacu ari gusenyuka. Now I gave you a direct order. Ubu sasa naguhaye itegeko ako kanya ugomba gukurikiza ako kanya. You think I'm scared of you, old man? Natekereza nagutinya mugabo. You got some nerve, I'll say that. Clyde, Stay out of this, Lena. Rena avuguma nyuma y'ibi ngibi. What? I'm gonna make this real simple. Sasa reka byoroshye bino bintu muze. Sibyo? Yatangiye kuza kuri no musaza amubwira ati kuki wagumye hakuri no ndetse uratekereza ndagutinya iki ni kwa kundi bufite quartier witege kuvuga ati nyine nta muntu waza gatumenyere. 5 minutes to pack. Wayi minota 5 yonyine yo gupakira umwanda wawe ugahita uva muri uno mujyi ugahita ugenda. You comply. Kandi nizere kugiye gushyira mu bikorwa ibyo nkubwiye. We clear? Turumvikanye? Good. Yebe zabitekerezaho twabonye ibihe yabiciyemo yaranarashwe burara abantu babanageze hafi yo gupfa. Bano birababaza agahinda karabica. Hano hari abasore baza gutereta umukobwa ariko baba batabyumva neza nyine tu bategeka batyo. Cried. We don't ask for much. Tujya tubaza byinshi ubusanzwe. You know that. Ariko urabizi byo. My daddy just needs papa wanjye akeneye umuntu ugiye mufasha iminsi mikeya. Namaze kubabwira uyu. I'm asking you nice. Ariko uri kukubaza neza. Now you know the rules. I know. Cheka wowe. Zirabibona neza cyane batangira gukora ku mukobwa. A big deal out of nothing, Clyde. Uri kubigira birebire kandi nta kintu kibirimo Clyde. You know what? Now you're hurting me. Ariko uri kumbabaza. Told you don't tell me what to do. Kubwiye ko utagomba kumbwira icyo gukora. You are hurting me. Uri kumbabaza. Wemena hizoga. Kigabo kivayo. Uzarareba. Ushi. Saza fire. Fire. Go. Clear your weapon. Gacha cyane bunda zanyu hasi. Put them on the table. Uzishyira ku meza. Wite. Kore nona. Turn and walk out of here. Wite mugenda nona. Musohoke. We're so dead. Urabapfu. You were gonna live out the day. Yabasohoye atyo. Ahita anakingaho. Ibiki bijya mbere hakuno. Muzehe. We help consolidate the cocaine. Tujya tubafasha gukemura ibya cocaine zabo. Weigh it, package tukazipakira. it, and in exchange we're given the essentials. Icyo baduhereza ni iby'ibanze. Tekano ibintu kinini nyine tu. Twe twishyurwa kugira ngo tuceceke. Ntago wagenda. But the Whitfields uriya mugabo bita Whitfield afite abantu benshi cyane baziranye. Worked with syndicates across the country. Akorana n'abantu benshi bagenzura nk'ibipaka. So they'll find us and they'll kill us. Yo ucitse baragufata ndetse bakakwica. It's happened many times before. Kandi byabaye na mbere cyece cyane. Badufata bakatwica turamaze tugenda. Look, when my wife died, kure wanjye ubwo yapfaga. Found a way to get Lena out of here. Nashatse nagize igitekerezo cyo kugira ngo nkuru umwana wanjye hano. Rena. Of course, the results I wound up in this damn wheelchair. Uko byarangiye nicaye muri ino ntebe ifite amapine. Then Brian dies. Brian sasa wari urwara umwana wanjye. Lena just come back. Yarapfuye runagaruka kunyitaho. Twarabigerageje. Hanyuma se cya sheriff. Nawe birimo sheriff. Look, I know your intentions were good. Ndabizi ko ibyo utekereza ari byiza, ariko ibyo utangije hakuno. About to get a whole lot worse. Bigiye kugira ibintu byose bibi cyane muze. Muze akubisa barara nabwira ati musohoke nago mbasi. Well, still in these files. Reka tubike muri safe. Bebe. Vayo. We ntacyo bimubwiye. Sasa hano hari imodoka yaje yabavuye gukubitwa irangije itizani wabo. Twabonye uriya mwana ngo ni umwana w'umugabo wita ngo ni Winterfred. Ndetse uwo mugabo ngo ni bafite agace ndetse ako gace n'abagatuyemo bose nabi. Bahita bavayo barakubiswe baze gukubitwa n'umuturage usanzwe mufite agace wanyu bahise bavayo. Yo, bebe. Dad. Papa. The hell happened to you? Nicyakubayo. Need to talk. Dukeneye kuvugana. We've got a serious problem. Twabonye ikibazo cyambaye cyane. Stranger in town. Hari umuntu utazwi mu mujyi. Some crazy asshole man. Igisaza gishaje kigisaza. Oh. Kandi Owen niwe muzanye. He's trouble, Dad. Papa ni kibazo. Took our guns, threw our asses. Yafashe intwaro zacu adusora udutafari twacu hanze muri yasa.
So, some crazy old man musaza ushaje took your guns imbunda zanyu and threw the three. arangije mwembe batatu abasura muri salo. One man. I'll handle it. Nagice batse gatovana gatafari ka muri ibi. We don't need an incident right now. Nta kibazo dukeneye hano. Sheriff Wiley can handle it. Reka Sheriff Wiley aze kubikora. Sheriff sasa abayisinziriye reba aramuguze gira gace twe twamubonye. Yo bimeze biti. Sheriff Wiley. Sheriff Wiley. Sheriff Jeremiah. Sheriff Jeremiah. Bamagaranaga kuri za telefone ubudafite nimero y'umuntu ku buryo nyine umuntu guhamagara ukavuga izina ryawe ndetse nakavuga ko nyine akavuga uhamagaye. Ukorere. Listen, we got some yokel over there. Tufite ngo umuntu w'umuturage uwinjiye mu mujyi. Pals got into Pride n'abapampebe barwanye nawe abambura imbunda zabo. Shit. I told our special forces asshole to leave. Karaga tafari ka special force nakabye ukave. Muno mujyi wacu jwacu. Okay, gira mukure mujyi. Take care of that right now, Mr. Whitfield. Mr. Whitfield nazo kubyitaho. John. God damn it. None. Stood up and get over to the brewery. Pull the car around. Mwitegure mugende tujye kuri brewery cyangwa se ku ruganda. Kwigarukira sasa kuri yasaro. This man instigated something that will no doubt escalate. Uno mugabo yazanye ibintu bigiye kuba bitutashidikanya ko bigiye kuba escalation cyangwa se bigiye kuzamura ikibazo abaturage bahishe baza hakuno batangira kwiganira. Put us all in a lot of danger. Bira bintu biradushyira twembi. Maybe this is the twese biradushyira mu byago. Time to take a stand and do something finally. Yakeka ariko hano nicyo kiye kugira ngo twebwe tugire ikintu twikorera cyambere kibanza kiza. Sasa uno mugore amwitave Vivian ndetse umugabo bamuvurnya akabako kubera kumushuka. N'ubu ngubere kubabwira ati ndakeka cyari cyo gihe cyacu kugira ngo tugire ikintu dukora kibanza. What can we do? Dukora ikizi. There's nowhere we can go where they. Nta twajya batatubonye. We're all ikindi cyose nuko natwe turi abanyabyaha. End up dead. Tuyanira n'ubu dupfuye cyangwa tugiye muri gereza. Abaturage. You know, sounds right. Ariko murabizi Sam aravugisha. Twese nta muntu waturinda. But this man was ariko no mugabo Green Beret. Yahoze akora muri brigade bita Green Beret. Maybe he knows someone that can help us. Ndakeka ashobora kubaza umuntu yadufasha. The guy wouldn't be a bum if he knew the right people. Ona musore nabwo yakabacyenye yabaza umuntu muzima. He needs to go. Well, I want to talk to him. Akeneye ko ariko nakeneye kumubaza. We will. Turaza kumubaza. Sasa ubasha kubaza yibereye inyuma ari kuri telefone. Yeah. Hello, friend. Bite nshuti yanjye akira. You recognize this voice? Dino jkuragiba. Who is this? Ninde? Ghost from your past. Ni umuzimu wahahise hawe. Is this a joke? Gusetsa? Well, I've never been on much for jokes. Ntago nigeze mbyira. Matter of fact, I remember you telling me I was about as funny as a dead kitten. Ati wajya gumbwira ko tsekeje cyane nk'agapusi gatoya. Kitchen. No. Byarambabazaga. Okay. I was at your funeral. Nagiye kugushingura. We can't be speaking right now. Ntabwo twakabe turi kuvugana nanga. Yeah, but we are. Where are you? Uri he? In a town called Rondo. Ndi mu mujyi bita ngo Rondo. And a world of pain is yetse n'isi y'uburibwe. About to hit this town. Yenda no kwagera hakunino. My marker. Giye gukenera guhamagara umuntu wanjye urenze. I'd say you owe me that. Kana cyo kufite akantu kideni. Yeah. Yamagaye inshuti ye bahoze baziranye bari kuri amusaza ngo baranamushinguye ngo byatinze. Sheriff avaye. Hano habaye inama mwibanga rikomeye. Abaturage. What the hell's going on here? Iki kiri kujya mbere. Town meeting is this? Nama y'umujyi. You were warned, Randall. Rando we baguhaye gasopa. Look, Sheriff, there's nothing going on here. Sheriff nta kintu kiri kujya mbere. Twari turi kwiganira. Kugana ku biki? What you all be talking about? Mwavuganaga iki mwembe? We're just planning a little gathering for inama ya noya ya papa. Papa afite bafite. Nibyo. Well, let me put it straight to you right here. Kamabwiza ukurera akakanya nona. There won't be no gathering. Nta nama igiye kubaho. I want that son of a bitch out here right now. Shaka yonyana yimbwa iza hakuno. Why? Because putting him under arrest. Kubera ko ngiye kumufunga. Kubera iki? For what? Assault and battery, Clydeness. Yakubise yarakomeretse ndetse kubita credit n'abasore. Listen, Kumva Sheriff. Clyde struck. Clyde yakubise umukobwa wacu. Owen. Checheka Owen. You shut their mouth or I'll arrest both of you for harboring a few. Siba cyangwa senze kugufunga mwembe, kubafunga mwembi. Kubwo guhishura umunyabyaha. Here? Or what? Umuzane cyangwa se ari he? Huh? Whoa. Sheriff. Sheriff, I'm sorry. I was just down the hall about phone call. Hamagara kuri telefone. Urafunze. Either come voluntarily. Ukeneye kuza ku bushake cyangwa se ngawushyiramo amapingu. You want this to go? Well, sinzi uko bishaka. Sheriff, that ibintu uko biri rero Sheriff.
call I was telling you about? It's to a man I know, an old colleague of mine. Jack Hollister. Colonel Jack Hollister. Yeah, U.S. Army Special Forces. Commander muri US Army Special Forces. If I make that call and tell him about all the illegal activity, fine little town, and if I do that, I guarantee within 20 woman was federal. National media attention. If that happens, I expect you'll spend the rest of your career in a federal penitentiary. If I don't, they'll come looking for me for sure. But there is one other option. Could make the call and just say nothing. Then I just have myself one last cup of coffee. So see, it's your call. abaturage barareba sherifu yumvise ko azanye ngo n'umukoloneli uhambaye cyane wo mu ngabo ngo za special forces za leta ya Amerika. If that's how you want to play it, niba ari kushaka kubikina, I'll be on my way. Ndakeka ngiye kwigendera. Thank you, sir. Ndabiza abantu b'abakoloneli bakubita. Sherifu nayo wabona bari kwikora akazi ke n'iki sherifu yese yigiye. Not kuri reka aranababeshye twigarukira hakuno ukire bajana ku ruganda rwabo bari kwikurira amayoga ndetse banyuzamo n'ibintu by'ibiyobyabwenge iki n'iki. Yo banadukoresha Cactus extract. Tugakuramo kas. Very good. This product is shipped undetected within the cans. Hari izindi produits zigenda ndetse zikatwarwa mu buryo buri undetected cyangwa se mu buryo batapfa kubikwana zikagendera muri za cans dutwaramo ibiyobyabwenge. Muri make batwaramo inzoga. Bafata inzoga bakazishyira muri can ishobora kuba ibido cyangwa se ibyo bashyiramo inzoga amacupa n'iki bagashyiramo ibiyobyabwenge hagati. This operation provides a substantial supplemental revenue. Ino operation yo gukora gutyo izana amafaranga menshi cyane ndetse n'ibicuruzwa byacu bikabasha kugenda. And with the merger, I'm certain we can double it. Ndakeka twakuba. We can provide you 60,000. Twaguhereza ibiro 60. But not at 35%. Ariko ntabwo dukora kuri 35%. We can go 40. Twagera kuri 40. I can't go higher than that. Ntabwo najya hejuru yayo ngayo. Deal. Ngure kwijana. Deal. Salute. Mr. Whitfield. Mr. Whitfield. Sheriff Wiley. Sheriff Wiley. Let me speak to you. Sheriff. Good, Mr. Whitfield. I mean, this guy could be real trouble. Ura musore ashobora kuba ikibazo yambaye. Authorities of your activity. Yambwiye yuko ngashobora kuba yahamagara authority ndetse akababwira ibijyi bikorwa byacu kandi yizera yuko afite n'ubushobozi bwo kuba yabikora. Yavuze bita ngo ni Colonel Jack Hollister. Ni umwe mu bo yahamagara. Ndabibona. Atekereje ko byaba ari ubunyabwenge cyane ko umuntu atamufunga. We'll take it from here. Okay, na cyo cyo gutaza kukifatira. You did what you could. Wakoze neza. Also, half the town folk were in there with him. Ndetse n'abaturage bari kumwe nawe. Rwanda na Vivian nabo bari bahari kandi barabahannye. Bruin editing. Ndakeka ari ikintu kibi kigiye kubaho kandi kitari cyiza. I'll get back to you. Ndaza kugira ngo hamagare. Call Luis, let him know that. Hamagara Luis, muri kamenye ikibazo ndetse bahita bakimana none. Hollister actually shows up. Ariko se uwo mugabo bita Hollister aramutse yigaragaje aje uwo mukoloneli. Impossible. Ntabwo bishoboka. Jack Hollister been dead for many years. Yapfuye imyaka myinshi ishize cyane. Ko muze yamubwiye. Karacyakomeje. Bimeze bite twigarukira hakuno. Zehe. Kanza abantu. Bafite agacino manda. This is a town of fallen souls. Uno ni umujyi wa soul zagiye hasi cyangwa se roho zagiye hanze. Abanyantege nke. Given to despair. Abantu bari aho ngaho gusa bahawe za ruswa babeshywa. Penance is coming. Ikintu kibi kigiye kuza. Or with luck. Cyangwa se haze amahirwe. Salvation. Ni do gutabarwa.
Everybody is deserving of a second chance. Buri muntu wese abakwiriye amahirwe ya kabiri. Why do you care? Kucyo byitayo? Because kuko I couldn't forgive myself if I didn't care. Ntabwo nabasha Not this time. I couldn't forgive myself if I didn't care. Ati ntabwo nari kubasha kwihababarira iyo naza kubyitaho. Not this time. Ntabwo byabaho. My daddy and I aren't safe here. Papa wanjye nanjye ntabwo dutekanye hako. And I would like for you to stay. Kandi nakifuje ko waguma hano. That's all right. Niba ntacyo byagutwara. Kubwo yaramubwiye ati ushatse wakigendera ukagenda ukava hakuno ariko tangiye kumbwira ati ushatse waguma hano none niba ntacyo bigutwaye. Kuko njye na papa ntabwo tumeze neza. Mfite icyumba ushobora gukoresha. I'll be fine, right? Ndazi kumera neza nta kibazo raza. Let me go get you a blanket. Okay, reka nguzane ibiringiti. Oya nta kibazo. That covered too. Ye mfite kava hakuno. Mfite urukote runini rwiwe. Ni umusaza wahoze ari umusirikare. Nta kibazo mubwira. Mu gitondo kirubuze kumfasha no kumereza lift. 50 miles north. Nibura amajyaruguru mailo 50. Pick up a package. Hari akantu ngiye kuzanayo. Tuze kujyanayo. Nshakayo ibikoresho. Mu gitondo cya kare ugira ijoro ryiza. Nibyatinze. Uzeyo kwiyorosa wapi? Barakwereka umukobwa yesa zakuno. Uwo bita Brian yahoze ari sheri we. Aza gupfa ndetse ngo yapfire ku rugamba. Brian, niba nomanda aricyo gisubizo watanze kubw'amasengesho yanjye. Just what kind of angel did you? Mbega umumarayika wohereje umumarayika mwiza. Zaba yisinziriye hakuno barara gisirikare ibyatinze bafatiraho bajya hehe? Bajya ngo muri mailo 50 majyaruguru. Hari utwo ngagiye kuzanayo. Ibyatinze. Bibeze bite? DJ Rino G One Way Studio Ingles turakwemera cyane. DJ Cedro muri The Invisible One muri Level Studio turakwemera. Sasa barakwereka bageze hakuno kuri yanzu ya wa mugabo. Iriya ni inzu ya Whitfred, biggest cocaine distributor in the Southern District. Ndetse akaba ari uhambaye cyane utanga kokayine mu gace k'amajyepfo. Mexican cartel. Akorana n'abantu bo muri Mexico. Well, politicians, of course. Ndetse n'abanyapolitike bariye ruswa. Burn in hell. Uno mugabo turamwifuriza kuzahira mu kuzimu. Get out here. Kwereka tuve hakuno. Barikomereza ni kera cyane. Iyo ngiyo muri kubona bayita ngo iki? Ni California kera. Nako ni Texas mu mbabarire. Gatuma dufite byinshi mu mutwe. Bimeze bite? JP Technology Computer Limited bamagaye kuri 0788 902 barakwereka akadege kaje ka cyabakanga. Umusaza yahamagara ababwira ati nyine bufasha bwanyu. Yamagaye abantu bari bamuzi kera ndetse ngo baramushyingwe ariko twumvise. Ariko aracyari muzima. Bebe. Ndangije bamuzana ibikoresho. Kubita sari hakuno. Ukobwa arareba. Umusaza waje wicira mu gace asanga hari agace ngo kafashwe ngo n'abantu bacuruza ibiyobyabwenge na sherifu baramuguze ko bari aho ngaro bari kubareba. Bebe. Abo twumvise ngo ni baruwiza bagomba gukemura ikibazo ako kanya. Bimeze bite? Nitwa filime twiza. Ishyura amafaranga 5,000 ubone abonoma ku kwezi ujye urya show. Byari 3,500 ariko byariyongereye filime pe. Sibyo? Temwihangana niba mushaka guteza imbere abantu mu bakubita ifungo. Akatano naga ari meche. Kurya show kuri filime nziza zikoze neza. Niko. Bimeze bite? Barakwereka barabacikaho hari ikimodoka cyahise kiza. Babyita bya monster. Iza modoka zidatinya imisozi. Uziharebye? Ogwani. Speed up a little. Hebe. DJ Robert Sonatibe. Turakwemera cyane bra niho umuntu ufite udufilime twici.
Sonatibe cya kimodoka gitangira kuvayo. Bebe imodoka biteye ubwoba cyane. Bagabo bavayo babatumyeho atwara imodoka umukobwa n'agashaka bamucaho. Saza riba fire ho result kwepa akuno gica ku ruhande ho bebe yo kurikira filime witonze bimeze bite komeza kugenda bari kuvuga icyesipanyoli abasinguri baruwize afite automatique fire go bimeze bite Uze Asasu akora umugabo umukire cyane ufasha gace. Ibaza umugabo agenda agafata agace kose. Kobwa arariye umusaza we yahoze ari umusirikare bari kakura ikimodoka kibatanga imbere subira inyuma. Bigo bifaya fire go ho automatique kata hakuno kumodoka twakera bigabo bivanayo. Zino modoka zirirukanga nago wazisiga ziba zifite imbaraga na zarasoro n'ibipine biteye ubwoba. Kobwa katira hakuno yo twadu filime tw'ubwenge gana kuri la silo Katari Bebe yo DJ Robert Sara Sonatibe ahazwi nko mabuye y'agaciro. Abafite filime y'amakupi mujye mugenda bakubitemo. Aratwika udufilime nk'utu ni dore abadufite mbere. Bebe barakwereka Bavayo umusaza aje kurikira kugera ku imodoka yabaye isize yera. Gete cyane bakurikiye iki umusaza waza ari iki umusaza uzi ko yapfuye ndetse yabazanye hakuno. Abagabo bavayo nabo bisa naho wagira ngo ibyo bakora banabizi. Ukuntu batambuka n'ukuntu bafite imbundu bwabyo bisobanuye byinshi cyane. Twageze mu nyugu bwenge ukeneye kwamamaza kuri filime zacu 825 zo filime zigezweho mu Rwanda zirebwa n'abantu benshi cyane kurusha izindi mu Rwanda. Barakwereka Bebe bavayo fire ho Bebe uzafite urubunda ho Bretse tambuka rimwe kare gatatu twagiye fire Bebe saza afite kuna kora tuntu twa kora bagabo bash nabo nago burushye Zabuzito ho ye kubatamo filime shawe fire bacao ni babiri n'umwe bazakuno babise ngo ni baruza ntago nibo batumwaho rukomeye aho sherifu byamunaniye nibo umukira abanza kwitumira nibo bamukemurira ikibazo. Twumvise ngo muri kana gace umaze kuhava baraguhiga bakakwica n'ubundi umugabo aziranye n'abantu bakora ahantu kuriza kumenya kugiye kuva mu gace nyine ahita bimenya. Barakwereka muzeyi yibereye hakuno afite za mbunda bita ngo ni za rumena amabuye. Urumva ndangije vana agapistola kira Rena wegenda hariyo vayo jire muri kareti umuyede cyangwa se ba bantu bitwa ngo nabaryakariho fata umanuke uraza kumera neza sibyo fata kano
hanyuma urutoki rwaragomeshe mu mbarutso niwumva umuriro urase genda gake cyane kobwa vayo yapfushije umugabo w'umusirikare faya uzehe bagabo bafite automatique nawe afite rumena mu yako tavayo bavayo wapi zana gatwe akamento faya abura gato bebe kagabo kavayo nakihambiriza cumu sasa vayo gake cyane bimeze biti 2026 mu masaha atarenze ngaya tugahita tugakora agafilime aho mukajya kubona mukabana baje kwikiniramo nyuma zamaze kurebwa sasa hari inshuti yacu iri kugenda ikura akaguru amafaranga ni mabi bamurashe yumva hasi ari ukubisa akantu umukobwa ari hasi barakwereka bebe uyu nguyu yaje hakuno dore umusaza warwanya intambara za kera aho barwanyaga mu myobodo dore ukomeze ari gukubita imisasu yipoye bebe agiye kubona fire afite automatique zirashukana ni firigo byici kube fire bayita rumena amabuye yufite agatuza gakomera guterura barakwereka hano mushiti wacu yageze hakurino kobwa naho hari kobwa vayo sasu biga birabangutse kivuga mu cyespanyo sasu ku mutwe dore muze ahantu ari beze neza kobwa yarebye umusaza na mutabaye ari yuhana sikari marayika bohereje katuve hakuno niba nawe umusaza ahantu ari ibyatinze bahita bafata imodoka yabo bimeze biti bayise ngo niki hellfire bavayo tugiye gukora iki when we get back, you and all. Tugera nawe naho Owen mupakiro turumukeneye. Get out of town. Bite muva mu muri uyu mugi. And they'll be coming after us. Baradushaka cyane ni benshi kandi barakomeza batuzire. We gotta go. Turajyahe. Kobwa ari kwibaza ati turajya hehe. Muri muntu gukuye iwanya aragatsindwa n'uhoraho. Iwanyu no hantu hambere bumva waba haba ari mu byago haba ari iki n'iki ukabutekanye byatinze aho bari bagiye ni kure cyane bometswe na bya bigango byitwa ngo ni byaruwize ariko babicitse barangije beta bavayo bagera kuri ka gasaroni kabo kuri kakuno DJ1 mu Burundi ku musaga wa gatatu muri One Studio turakwemera cyane musaza n'abakiriya bawe barakwereka baje kuno kugera hano dore aragwa barasanga abaturage bo muri quartier bose abarara babigabije babafashe surprise surprise baby shut the door Titus funguroje I really underestimated you, no Mada. No Mada, nigeze nagusuza. Taking out 2 pros all by yourself. Ibaze kwica abahanga bacu babiri kandi ubicishije ibiganza byawe. I gotta say. Reka mvuge. That is pretty badass for an old man. Kabisa bwo n'ubutafari buhambaye cyane ku musaza nkabo. You're a hero. Intwari.
kibando kuri muzehe wacu bamukubise ikibando kibi demba ku mutwe kigabo kimukubita ku mutwe kibando nkumwigize bite mumereza umwanda umusaza bamukubise ku mutwe kureba igikapu. Wow. Quite the arsenal we have here, boys. Ewana mureba arsenal dufite hako. Enough to start a war. Byiza cyane birahagije ko umuntu yatangiza intambara. Ndabitwara ibyo. That's right, Zeke. Bera kibazo Zeke. Carry my bag for me. Untware igikapu cyanjye. Sasa basa n'abasuzugurana. Uyu ni umupampe mukuru wa boss, uri akaba umwana wa boss. Gusa cyane cya boss gisa na wagira ngo ntigitekereza. Wow. Are you upset with me, Lena? Wanda Kreserna. How in the hell do you think I feel? Busuratekereza ni kwiyumva ni. Gikunda mukobwa. You just betrayed me. Wangambaniye ugambana n'umuryango wanjye. You really crossed the line this time. Urone warenze umurongo. Ibana. Nditseme namwe mwese. Penalty for your insubordination will be severe. Igihano sasa cyo kurenga amategeko kwanyu kiraza kuba gihambaye cyane. But you, ariko wowe, I've got some special plan. Nakeka nafite umupango uhambaye cyane. Uraza tujyane? You know what Jeremiah's orders were. Ariko urabizi neza amategeko ya Jeremy, papa wawe. Yazi neza. Get the hell out of my way, Zeke. Zeke mvira mu nzira. No qualms with putting your ass down. Nta gushidikanya mfite ko gushyira agatafari kawe hasi. Now or later. None cyangwa se bitinze. It's up to you. Bitinde bitebuka ariko uze kubikora nta kundi utavayo. Barasuzugurana cyane. Okay. I didn't think so. Ntabwo ariko mbitekereza. I know my place. Aho mperereye ngenda hasi. Mwanya wanjye ndawuzi. Kandi nawe ujye umenya aho uherereye. Ujye umenya ibikureba. Nubwo uri cyana cya boss. Akira. Come on. Lena baramutwara. Kira gisore bisanzwe kimukunda turi mu myaka ya kera. Kiramutwaye ngo bizarangira babanye. Bize biti. Yo. Jaman, vuba. Yo. Bimeze biti. Ibyatinze. Abaturage bose babatunga imbunda. Please. Zeke ntubikore. We'll do anything you want. Tuzagukora buri kimwe cyose. Pay us a thing. Just let us live. Basi tureke tubeho. Twakwishyura buri kimwe. Nubwo twakota twishyura. Babare Vivian. It's nothing personal. Bino ntago biri ku giti cyanjye pe. Mr. Whitfield no longer requires Mr. Whitfield service. Nagikeneye serivisi yanyu. Wirukanywe. Fire. Dore ngo barica abaturage. Bisha abaturage. Muzehe bakubise ari kubireba nubwo se nibwo gikanguka yakangutse bari kwica abaturage. Bimeze bite? Mambo vipi? Barakwereka sasa. Twigarukira hakuno. Hari utwaye iki? Kobwa konda. So what do you plan to do with me? Uratekereza urankorera iki? Turi gupanga ukunkorera. The road, Lena. Ubu sasa aho ngaho niho umugenzi ahurira no mu Be obedient. Ugiye kubaha? You are going to do what I want. Kandi uzajya ukora icyo ushaka ugikorera igihe nyishakira. That is a tough pill to swallow. Ati ndabyumva ko rwose ari ikinini gihambaye cyari kuba wakimira. But swallow it. Ariko urakimira. Goddamn well. Kandi cyangwa se uzakimire. But in return, gusa njyewe icyo nzaguha. You will have comfort. Uzatekana pe. In time. Mugihe runaka. We'll be able to have a family again. Nawe tuzagira umuryango. Is your life. Ubwo nibwo buzima bwawe ngubu. Barakwereka. Legs, Titus. Yewe mfasha amaguru ye. Bigabo byisha abaturage byatangiye kubaterura. Gusa umusaza twayibonye yakangutse. Bavana y'abantu bishe. Barajugunya. Bavayo.
niho basigaye bakora akazi kugera hano muzehe baramubura. Damn. Mwanda wa musaza bakubise ku mutwe twamubonye dukurya akora utumanyeri barangije bagira bate baramubura. Ibyatinze baza kumuhiga tu bitanu bya ukarya show. Bebe ngiye kuba filime niyo mpamvu abonoma yaniyongera umusaza ari gusimbuka tu ku buryo none ugiye kujya uvuga ati ngiye kureba umusobanuzi umwe rukumbi. Umusaza afata twara kirete bano bari hano bari guceka ngo umusaza ngo ari hehe. Avayo baramubura kumbe avayo na kirete. Ho chawe tuti wapi usaje ho wapi simesabiti farchuma soma vayo sugunya muzehe. Abasaza bakoze ikintu bijyanye no gusirikara none no gusirikara kera babaga bakomeye baranariye ibyibanze cuma kigabo bari guhangana kiraremereye cyane. Cuma wapi ipanu fata umusaza muzehe bamaze kumukubita bari bazi ko arapfuye kumbe arangije aramurapa fata rapa aramurapa cuma yabifoke wapi yowe ho bizabite kuri bitanu bya ukarya show to cuma yica muzehe. Nakubwiye ngo ubundi nakubwiye ngo filime ni nziza ubwiba ari nziza nyine ntukire guvuga ngo iki niki ugita umbwira ngo ko nishyuye abonoma wampereje udufilime wampereje ku gafilime kuko sibyo no nta filime mizongera gukora nimuzongere urumva abe nimwe niyo nigeze nkora se ubundi ko ndakasa mutwe ahubwo rebe ziyavayo gukaraba ibigabo byamukubise ku mutwe. Niba abasaza usanga barakoze imyitozo bipoye twamubonye asa n'abayede iki niki bari abayede mujye bububa babandagaza wa yo DJ Sarika Business Studio Ngozi turakwemera cyane. Bibutse yuko ufite imodoka mu bwoko bwa Hyundai barakwereka sasa abantu bapfuye kuno. Ufite imodoka mu bwoko bwa Hyundai cyangwa se Kia ntandi uzayikoreshereza usibye muri Frese Auto Spare Part Kigali baba bafite n'ibikoresho byiza by'imodoka ama spare part ku buryo nyine mwarangure abantu mufite amagaraje. Bamagare kuzekera ngo muna 9 sorry 19 barakwereka. Well, no, you ain't responsible for this. Nabizi kibi bitakureba. No matter. Ariko ntacyo bivuze. Come with me. Ugiye kuza tujyane. And you won't move. Your head comes off. Nugira ikintu sasa ukora kidasanzwe umutwe wawe arakuvaho. Let's go. Bimeze biti. Babaturage bose na muzehe bamwishe. Muzehe Owen. Naba Vivian na barando bose. Bari gutekereza bati dukora ikintu kibanze basi kiza. Yo. No one move. You rest on that bar. Barakwereka. Byatinze. Muzehe baramufunga yemeye kujyana na polisi buriya kwemerera inzego ni ikintu kibanze. Hano nawe haruzanye umusheri mu ngufu. Do. Come on. Yo, bimeze biti. Papa vai. Papa ribe bigo. Biti. Well, the job's been handled. Kazi twagakemuye. Why is she here? Kuki hano se? Well, that's what I wanted to talk to you about. Irimo vrashaka tuvugana. I really would like to keep her. Nakifuje ko namugumana. She doesn't seem to be too okay. Ko mbona wagira ngo ntabyishimiye.
umukobwa arababaye. You okay with this? Meze neza rata ibintu birakunejeje. Banezezwa gute n'umuntu wakuzanye ku ngufu. Cyane. This doesn't look too promising, son. Once she realizes what I can do for her, namara kumenya neza cyane ibyo namukorera, she'll come around. Oh, so you intend to keep her captive until she capitulates? Prima macho urashaka kumufatira hakuri no hanyuma akazaba capturate cyangwa se akazafatwa nyine tukemera ko yatsinzwe n'ikini. Ari wamufasha ukamushyira hano. Listen, it's been a long day and I don't want to. Umunsi muremure. Take it to the brewery. Genda ujye ku ruganda. We'll discuss it in the morning. Tuzabivugana hakuri no mu gitondo, sibyo? Simushaka hano. Come on. Vayo. Tware ku ruganda. Cyana cya muzehe ni kuri agitereta. Nganda. Rebe. Rangije. Zavayo. Umusaza nawe ufite amapeti, ufite ikintu bita iki? Utizi inyenyeri. Yazikubisara bisa naho yahoze ari umusirikare. Hano twabonye mu ntambara. Ari kurwana wa musaza twabonye nanone. Sherifu yaje guparika hakuno amufite mu modoka. Zibite. Selective venue. Mucya hafi. Bimeze biti. Turakwemera cyane bura nawe. Kugira abakiriya badukunda kubi. N'abafana bacu bose baranda basumuje we. Kuko nifuriza abandi bantu nkababwira ni bite sitsuza abafana. Nanjye rero sasa barakwereka uze yafashe ka kantu twigeze kubona ashyira mu iki n'iki mu ikote atangira gufungura ipingu. Yo bimeze bite. Rebe. What is it, Sheriff? They got that special forces guy locked up in the back of my vehicle. Wa special force namuzanye hakuno afungiye ari mu modoka yanjye. Man's dead. Ngaba yapfuye ariko ko mwatekereje. Uretse gikuki. Pile of massacred town folk back at the saloon, Zeke. Nabonye abantu benshi bapfiriye muri rasaro. Benshi cyane bapfuye bo mu rumogi. I demand an explanation. Numva nsobanurira. Mind yourself, Sheriff. Sheriff menye ibyawe. Just business. Ni business. I demand an explanation. Uretse gatare kucaka usobanurira. Bagifata imbunda. Fire. Sheriff dore ngo baramurasa. Baramwica. Clean it up. Kuri mu masuku. Gabavayo. Kurebana n'icyo gisaza kidapfa. Uzengo nagajya apfa. Bari bakubise bazi ngo yapfuye bakubise ku mutwe kugera hakuri no. Umusaza bamuzanye ku ruganda none yanacitse. Ugira biriba. Byatinze. Muri umupampe sasa. Bunda barayitwara basiga banamukubise. Yabagezemo. Rebe. Fayo gake imuze ukuntu. Fire! Imwe! Ho! Rebe. Uvayo cyo kwica. Jabe. Uya zakuri no. Wapi? Sasu. Imwe gusa. Nta kwangiza amasasu. Imwe! Ho! Beze biti. Ni umusaza w'umuyede. Fayo rubyiruko. Jabe! Ho! Rebe. Fire! Fire! Wapi? Rebe. Biranga. Jawe. Stop. Tumanye biranga. Buretse. Magazine. Nababwiye ngo banyita skofe. Nakazanye. Rebe. Ubyiruko rakubita. Ubyiruko burarakubita ni mukara umenyere. Wapi? Use. Arabangutse nawe. Fight. Stop. Fata hakurya. Hakuna. Wapi? Ho! Buretse. Fight. Musaza. Reba icyuma hano gifitwe n'urubyiruko. Yafashe imbunda bunyundo. Bunda! Wapi? Zana abagabo. Ho! Mutwe. Buretse.
jugunya urubyiruko burana n'ukuntu wari utari kumva neza ibintu kandi kurujugunya nicyo kintu gituma bumva avayo gatapure hakuno za zindi z'amateka inasikove y'urwandiko ze sasa aterera hakuno usore bashyira hasi upampe bosi yizera cyane wapi afite imigeri bangutse cyane kagabo Jowe ho usasa yarwanye intambara nyinshi cyane bimeze biti ho kurikire filime witonze yo byatinze ziya vayo nakubwiye ngo usaye ho Jowe fight biputsi kumukubita urubyiruko buriya aba bafite tumarnyeri buze bagushyiramo bibi bimeze bite twa dufilime tw'ubwenge mwabuze wapi uretse zeni mubi cyane vayo cyuma icyo Avaya fite bya bintu bikata kubitakuru fata bya beti uretse kwihambira kandi ijisho ry'urubyiruko hakanena uretse urajyahe shyira hakuno arangije ubugome bukomeye cyane yo prihangana gato bazo bisigaye bamugira ngo murabizi namwe Muzehe yishe umugabo atyo umugabo apfuye nabi cyane arangije avayo ho iba abasaza ba kera utapfa kwigerereza cyangwa se kuvuga ngo iki n'iki dore muzehe mubabona badigadiga buriya bintu n'ubushukanyi rebe abadigadiga ariko bagikora neza cyane none yo babaye abasirikare bwo rebe saza yavuyeyo yo bimeze biti nangije avayo maze kurwana akagabo k'agasore k'akagome k'agatindi kubi ho ko mwishe nabi byatinze sasa hano barabari kwikatisa babonye umugore babona mubwe bati mutware kuki ku ruganda numara kumutwara ku ruganda ejo tuzavugana turebe ko twagushyingira umukobwa wazanye arangije avayo kandi arafunze buriya hari uruntu ngo niba hari umuntu hano ukuruntu ntabwo mbizi uzahindura imigani pe nga ya migani mwirirwa mucaye iganisha mu majyepfo namwe rero hagije bakomeza bebe vayo fatiye umwana afite umukobwa kujya kureba na wa musaza mu nzira nyana yimbwa kandagira umuriro hakuno zerareba yipoweshya to faya umutwe yo imeze biti zarangije avayo yageze kubabaza reka yari atarabona umwanya papa wanjye bimeze biti buriya umuntu numubaza ikintu agacece kajya yumva nyine ko rimwe na rimwe aba yemeye cyangwa se igisubizo ari kibi adashaka kukivuga umukobwa yamenye ko papa yapfuye bino bigabane byo nibo babikoze ni ukuvuga ngo bari barafashe agace bakagira kaba reka tujye gusoza kano kazi ibyatinze
wishe inzoka no yica umutwe byatinze bamusiga batyo. Sasa hari umusaza, wa musaza twabonye utegura buri kimwe cyose, buri kantu kose n'ugategura, aba yibereye hakuno kuri za piano, yari afite umwana wita kuri business, bakora inzoga ariko banyuzamo bakagira bate, bagashyira mu macupa, ibiyobyabwenge bikajya hirya no hino. Muze yavuye ngaje gusoza akazi. Bimeze bite? Akubwiye ngo ukene kwamaza kuri filime zacu ni za nimero 825 abonoma, tukakwitaho nk'umukiriya w'ibanze ni amafaranga 5,000. Sibyo? Ako kanimero kandikire wabwira uti nkeneye filime ko zizajya zingira ako kanya. Sibyo? Buni turye show zari gucuranga hakuno icyo atazi kampani ye bayigize umuyonga. Kubona cya kimodoka cyohereje cy'umwana we kiragarutse. Barakingura ze nibyo bintu yihoreramo, abantu bari bikundira ibintu bike cyane, nta bindi, barakoze akazi ari bamunyakazi. Kureba baje kumurega. Hollister sasa barakwereka muzehe bibutse hari umukoroneli bita ngo Hollister, Jack Hollister. Uno mugabo yavuze ati nahamagara Jack Hollister agakora iki, akaza ahangaha hose akabafunga. None uno musaza abonye uno mugabo aramuhamagara ati Hollister. Cyazina ryo turumva kuva twatangira filime. Jack Hollister. What the hell are you doing here? Urakurikirana Jack Hollister. Causing all this trouble, you fucker. Bino byago byose nori kubiteza. You? Wowe? Huh? Good men are dead because of you. Abagabo beza bapfuye kubera wowe. You think you're talking to? Uratekereza uravugana nande soldier, musirikare? You sent us in there. Watwohereje hariya. You knew we'd get annihilated. You knew. Wari ubizi neza ko bagiye kudukoresha annihilation cyangwa se ubundi nirimbuka. Wari uzi ko tugiye kurimbuka. What the hell are you doing standing there? Hanyuma se ukora ikiwagaza aho ngaho. You were running in the wrong direction. Ushobora kuba uri kwirukanga mu muhanda utari mwiza cyangwa se mu nzira mbi. You dropped that weapon. Kiri imbundi yo hasi. Sasa uno mugabo niwe wari ubayoboye kera, bakira abasirikare aza kubayobora muri ambush bararaswa. Maze uhindukire. You get your sorry fucking ass out of here. Maze ufata ku gatafari kawe kari kunsema bazo ukajyane cyangwa si iyo magazine nyikubite mu ijosi ryawe. Hear me, soldier? Kunyumva musirikare? Me? Kunyumva? Do you understand me? Banyo kisasu mu kaguru. Ho! Nebe. Ndangije afata za nzoga zanyu zihenze amena inzoga. Hari abantu bita bibabaza sha kumena inzoga, bahita bacana ikibiriti, barabuvuganye bati kiriya gisaza nta kindi gikwiriye usibye ikintu kimwe cyo kuba cyajya nko mu kuzimu uretse gata hereza utazakora ibyaha bamuziranenge we. Filime bayise Hellfire. Bimeze biti uko muzehe bamutwitse, iyo wabiteguraga byose yari yaranakoze iki, yarabohereje muri ambushi igihe uno mugabo ari umusirikare wera umukoroneli bamwita Jack Hollister, niyo mazina nyakuri, ndetse yaranapfuye mu bigaragara ariko aracyari muzima. Ahubwo abamushyinguye ni bari gushyingura muri aka kanya. Byatinze ngo bamusigira inzu ye iri gushya, bamuhaye kuzimu, barakwereka musaza yapfuye. Owen Hayes yapfuye. Where there will be no more sorrow. Ati sasa reka uve hakuno ujye muri paradise hataba hataragahinda kenshi. No weeping. Nta kurira. Nta n'uburibwe. Ahubwo huzuye of peace and joy. Huzuye amahoro ndetse n'ibyishimo. Bazi gushyingura papa with your son and the Holy Spirit. N'umwana wawe ndetse n'umwuka wera. Forever and ever. Iteka ryose.
ubuziraherezo. Amen. Bari gushyingura papa wabo. Kobwa arangije yapfushije umugabo ndetse umugore nawe yari yapfuye hakuno. Dorothea Hoyes sorry Owen Hayes nawe arapfuye. Yo turi mu myaka za kera muri 1988. Iyo filime isohotse 2026 kandi umusobanuzi 2026 arazwi. None se ngo uko bice bigacika ushobora ngo kuba ari ngari AI ko nta foto ye turabona se kugira niyo ngwe mpamvu gashobora kuba ari AI nuko bajya bavuga. Byarabacanze. Yaje kuri YouTube channel yacu bayita Scoff Entertainment, ubanze urebe neza ko yandikishe mu nyuguti nkuru hose. Indi muzabona ujye muyikubita ishoti ya ba bantu bitwa urucanege, abantu Yesu azaza aje kudukiza, birirwa bakora ibibi bakabarara bakora ibibi karara nabi, aba mu bibi ntibakora do. Urebe sasa barakwereka imodoka bayizanye yakura. So, which way do we go? Tujye. Which way do you go? Ubwo ugiye. As far as anybody knows, you don't exist. Kwebundi na nago tubaho niko abantu bose babizi. Ubu ngubu bifuri. You're gonna start a whole new life. Watangira ubuzima bwawe bwose umusaza ubundi busanzwe bazi ko yapfuye nta zina agira, yitwaga Jack Hollister, akaba yari koloneli ndetse ibyo akora twabibonye. Kobwa yaramurebye abona ko hari umusaza udasanzwe. Bimeze biti rebe za modoka za kera ariko muri Felicity Just Paper atakana ko bagakora kangiritse gatoya bahita bagasana ko bakora. Niba bicyane baratwika. Yabaherereye Gikondo CGM niho uzabasangana bita muri Felicity Just Paper mu magaraje yo mu Rwanda hose ni yasigarangura kubera ikibaziranye n'inganda. No madam God's with you. Mani kumwe nawe. Yo imeze biti ko bwakije imodoka ye, iza modoka wicaragamo kumva wagira ngo wicaye n'ibikenyere ubundi ukikomereza kwereka ati ndi umukire ndetse umukene uri kugana kure. Ati ndetse ni kugenda aca muri ino si nerekera ataho nta burwayi, aho ndi kwerekera nta burwayi ndetse nta
traveling